Mai Huayna ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bacon Rainate La Mai Thon Riu the Ring. Asai September the retreat na pungu kum singnay na treat na paday. The Gaanphiu Mel, Tamenglong local newspaper king in Sam na call. Tamenglong September the retreat na paday. Tamenglong District Police Kani Project Mukti Rilang na law enforcement agencies, service providers kani NGOs nun roi child safety kani human trafficking lamkau. Intuk na lalaw kang consultative workshop sikinu in Tamenglong headquarters kau tatkai kante. Lanmiyo Luikam MPS SP Tamenglong District Rikatwangki North Address kau child safety kani human trafficking hai. A new awareness rau kore padbam tongi duna sakane. Consultative workshop kote Josia Panmai MPS Additional SP Tamenglong Kinderson Pamai Director Indigenous Women and Children Foundation Tamenglong Guikhanliu Panmai Member CWC Tamenglong Kani Chingkyu Zikliu Kamai Counselor USC Tamenglong Kani Rui Panelist Sunakaza Lokane Panelist Nun Tai allow Kani into my nunta Sina Sumai Kaulo Thailai akup na action lalo nu chu tu mai dilau kai kani rui child safety and human trafficking lam khau legal perspective aniu bam khau tabui rui kung mai dilau chu tu mai lam khau salo kane kumna Tamenglong khau patkan mai pari nu ni salo kai kane panelist nun rui inbu na POCSO Act Child Rights Gender Equality lam khoni salo kane Kaniu rui aniu tuan charwang dai thau mi hai into mainun ta akup na aniu trade subam chu tu mai hai rui ni dini duna sa kane into mai khani allow nun ta charwang khau kaina zawbom mi hai aniu awareness rauti nai tuna consultative workshop kotai kaphian gai kani kumna child safety khani human trafficking lam khau zawsin inbu khang SP ri zai me phom ni kasiam kane Infal September tarik chui na padai Manipur government rui Kuki militants pai skill inbu maitai ta etek sukhang kapang thang rui Manipur gutkan the tuna sakan melat bam ta nu ni mak mai indaw na Kuki inbi Manipur rui state government rui Kuki jo mai ta etek sukhang mi tong lat bam hai sakan chongi tuna sana Kuki jo mai koi ta ram thai na bam khang ti thai kan the September tarik chui na padai Tuesday khau KIM rui notice tipatkan me thelai na state government ong statement dai kalam ka si thai mak melat bam de tuna sakane kumna Kuki jo mai koi ta September tarik chui na ta chat ngan program khatna Sydney lang ma khang ti thai kan the khatni September tarik chui na chanai khani chui na ta chat nung tai kapang tatpat ma khang ni ti thai kan the mi da khau KIM rui Kuki jo lung mai bam goi khau September tarik chui na ta chat nung total shutdown lau kan the mi hai in tai minun rui September tarik chui na ta chat nung Kuki jo mai nun ta etek sukhang chamrang subam nu wi tuna total shutdown tai lau kan jonge inbu na Kuki jo village volunteers nun ta mi tong ting mik nung hai buffer Jones koi zau chui na zawbam khang ti thai kan ne KIM ri September tarik chui na ta chat nung tai press conference bam na state government ong si mai motive ta expose sukhang chamrang subame Tamenglong September tarik chui na patai Tousem subdivision khaunai mai civil organization nunrui Tamenglong district headquarters kau Tousem SDO office tan subamiti hai Tousem subdivision headquarters kau kalai kwang khang zang tamru ultimatum tilaukan mai khau state government rui thau sulau makna ba mai ti hai nutni mak mai indaw na September tarik chui na padai zingbang ri ka hauna national highway tamru na chennai Tousem subdivision tong jurisdiction lungkhau indefinite total shutdown tatkai ka hau kan the Total shutdown by JMI Students Organization Manipur, Tousem Area Students Organization, Charamram Segment Voice, Kani Tousem Headquarters Students Union, resign at Tatkai kan jonge. Ultimatum sang tamru ti laukan mai khau, kazi nai mai nun rui thau sulau magna ba mai sang rui, agitation hai tatkai bam jongi duna sakane. Total shutdown hai government rui CSO nun tong, demand hai tan suna tan palaumak san tatkai putni duna sakane. Mi lungkau essential services, medical emergencies, education institution, fire services kani electricity department nun tatu thingni tong rapmi tuna sakane tiki shutdown hai by migoi khautu compromise magna tatkai pni tuna sakane total shutdown lungkau rui si swai me pat migoi hai government of Manipur rikari lani nai tuna sa indau kane mida khau Tousem area tong CSO nun rui kazi nai me phuam civil societies khani charai ka thu irui inchu mai lazan sulaumak san machuang lau pu tuna sanghoi kane
Imphal September tarik chuit na padai. Naga People's Front NPF Manipur State Unit tong Youth Conclave's Decision Social Services Society DSSS Mantri Pukri Imphal Khau Zang Nai Tatkai Me September tarik chuit na padai rikai na luilaw kan the. NPF Manipur State Unit Conclave kumsing nai na chuit na padai khautai Minister Awang Bao Niu Mai Khani President NPF or MSU MLA Laishu Kaising MLA L Dikho MLA Ram Muiva, retired IAS, Maranchan Luikam, retired IAS Vice President, NPF or MSU Samuel Risam, ex-MLA, Working President NPF, Central K. Raina, ex-MLA, Working President NPF or MSU, Kani by may dignitaries Azure Resource Person, Kani Speaker Sulaway Kante. Youth Conclaves Program Kotai ADC Tamenglong Division Kauri, Mansai na Guangkasao Lokani, NPF Youth Conclave Kotai State Disaster Response Force, STRF, Experts Team Rini Mansai Akata, Inka Launuk Maitia Kanika Launuk Mailam Ko, Displays Launa Tithai Lokante. Noni September tarik chuit na padai. DC Noni Sarachandra Aroju, ADM Steve Kapudang, SP Namsadai Peter Kani SCO Nongba Namlalungkang Maile, NHIDCL officials nun le construction companies nun. September tarik chuit na padai Tuesday nung Khongsang Kori, Puilon or Kambiron Stretch National Highway Tamrut na Chanai Kau, Changtan Meta Kamai Tilauba May Bam nun inspection tat Laukante. Kaniu Rikmi Tuang Changtan Kori, Kabiu May Rampau nun ta Changtan Ba May Tihai, Machuang Launa Kagancha na Taloi Nukang, Parira Laukanti do na Jam de Rit Itai Kane. Kagenai May Tithai Pat Mai. Office of the Rong Mai Naga Lupom, Guikhanliu Longren. Mi cham che re Rong Mai Naga Lupom, Guikhanliu Longren, Bekthang Rina, Gongpuni Mai, dated October tarik khat kori tarik pungu kum singnai na chuit na padai khau, second sports meet high, aram kai mai nam khau tat kai pitni the. Kum puizang ri, Guikhanliu Longren khau bamba mai village authorities, youth kanis rai nun ri, guangnam machuang lau pudiu khang sang hoi pat pituange. Bye. Adim Gang Mai President RNLP GL and Sana Liu Pan Mai Secretary RNLP GL. Hello pensioners, Tamenglong District, dated September tarik chuit na padai kumsing nai na chuit na padai. Pensioners koi khau ti thai to my two Punjab National Bank khau account naina PNB passbook ladat mak mai goi dai account number le bank khau hilau mai zan dai le photo khat kutum ma ti guang thu kasiam lau pani the. By President Tamenglong District Pensioners Association. Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik chuit na pungu kum sing nai na chuit na padai. Lau chuan ting rai na ye, kalan muak na ye, ting zin sing bang ting rai na ye. Lau tai bu tarik chuit na churu kum sing nai na chuit na padai. Lau chuan ting riu putni, kalan ting zin sing bang ting rai na ye. The Gaanphiu Mel DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Kau contact Sulaupu. Mai Kagwaina Cham King in Sam Launa Ba Mai Kagwaina Ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Biak Tenroi Night La Mai Sa in that way. Asai kung tu cham hai kau ringa lau the atuan khuang rup makai kai megan rui Mai Kagwaina King in Sam the Lako tuan good hey.